Yabona xa ngabane udalelwe ukuba ligwala, xa uligwala lokudala uyohlala ublame abanye abantu ngokwehluleka kwakho. Nqaba thina siyazi esasifunda naye esikolweni eyayithi xa isohluleka iphuma ikhala ngokuthi iyahlupheka yona, ayinabazali, uanti oyikhulisayo akayithandi. Umuntu ohlala etefa ekhala ngokuba uyahlukunyezwa. Xa ngabane kuthiwa makenze umsebenzi wasekhaya akhale ngokuhlukunyezwa. Namhlanje senikhulile ke kuloo nto naniyenza nisebancane. Impilo inihlele emagxeni, seniyajika ngoku nikhala ngabantu bokufika. Hayi, abantu bokufika basithathela imisebenzi, asisebenzi. Unawo na wena u-20,000 wokurenta kuphele i-corner shop, singekathethi ngesitoke sangaphakathi, uzoba nayo naloo mali. Bahambile ngoku nibaxoshile, ama-corner shop wabavaliwe. Nizokwazi nokuthatha over kweziya zitolo. Ma-South African, yekeni le nto leyenu yokuhlala niphusha iblame, niyiphushela kwabanye abantu. Njengangoku bahambile abantu bebedayisa oobhavu, bengena door to door emizini emakhaya, behamba ngama-4x4. Uthole ukuthi umuntu ulayishe oobhavu, balayishe ooblankethi, balayishe iziponji, behamba bekweletela ogogo bethu. Bazobuya xa kuphela inyanga sekurholiwe bezokoleka leyo mali. Indoda yase-South Africa angeke idiyenze leyo nto. Angeke njengoba kwalapha ku-social media nihlala nigxeka, niblame ama-security, niblame o-taxi driver, thina sisebenza ezinkontrakini nisibiza ngonolongwe. Nihlala nibhekile ukuthi asinamali, si-useless. Niblame nje ama-SAP ngoba nisazi ukuthi akayanga emayunivesithi. Bonke aba bantu enihlala nibablame banemisebenzi, bayondla, bayakwazi ukuzenzela izinto. Hayi ma-South African, cha, akungabi kanje, angingami kanje. Ikhona indlela lento ebingalungiswa ngayo. Ikhona indlela lento ebingalungiswa ngayo kunoba kuthiwa aba bantu mabahambe. Mina into endiphatha kabuhlungu kakhulu, babantwana babafazi abaphelelwe imisebenzi njengangoku. Abantwana babafazi abaphelelwe imisebenzi, abangaziwe bazolala bedlile. Izistress zila. Nina niyabhiyoza phela kumnandi ngoba vele impilo ivele inibekelani khona. Akho nto inilahlekelayo nina, benivele nihleli phansi ningenzi. Abanye abasukumileyo abaphezulu basemsebenzini, nina nikhaphe abantu abayokwenza imali ngazo lamamashi la wenu. Kunabantu abarholayo pha imali enjengemali, hayi kancane, abanama-sponsors abasponsorishiweyo. Nani qobo lwenu ningasebenzi nibuye ninikele imali ukuba mababe nemali. Baphumile abantu ezitolo. Nizokwazi na ukuwarana lamabhizinisi ebebewarana? Nahlala nitefa ngaso sonke isikhathi, nitefa ngaso sonke isikhathi. Anikwazi nje ukuvuma ukuthi induku inibethile. Yabona uba bekuya ngokuba nina ninesibindi ngale ndlela. Ngaba nonke nigcwale intaba nahamba nawo thwala. Kunzima nje ukusebenzisa imithi leyo yokuba nizihlambe so that nizokwazi ukuqeshwa. Noba seniqeshiwe, nifike nigoloze emisebenzini, nifuna ukushintsha imithetho yekhampani, nifuna ukuthi ikhampani mayiranwe ngendlela ekuthanda nina ngayo. That's why nihlala niphelelwa imisebenzi. Iyekeni ke leyo nto. Ubunkunzi bakho xa usemsebenzini ukushiya ekhaya. Uyinkunzi xa usezinsizweni le, uphusha ezinye insizwa ngentonga. Kodwa xa usemsebenzini, usemzini wenye indoda. Akalula nje ukuthi umlungu ngathi uzimisele, usazi isikhathi sokusebenza. Uvele nje, hayi nina, hayi. Hluleka kakhulu nina amadoda ase-South Africa. Nokuthatha kancane izinto. Umuntu uhlala efuna kube ngathi ungcono engekho ngcono. Anike nibhukule, nithathe izipeyidi, ningene emsebenzini nisebenze. Nithathe amapiki, ningene emsebenzini nisebenze. Xa uqashiwe kuleyo ndawo, ukwazi ukuthobela umthetho weyo ndawo. Xa ukhaba ingubo ekuseni, uzazi ukuthi uyosebenza. Azobe ngekho kuleyo ndawo abantu bokufika. Bayoba bengekho. Kule misebenzi esiqashwa kuyo, more special kwa-construction, njengangoku bayakhishwa nyani ke njengangoku. Ngenani phela masinibone, ni-up and down, nitatsalaza, nifesela zonke izikills eninazo. Kodwa uthola ukuthi ekhampanini kuyodinga udrive eside isikhathi, akho drive ofikayo. Nofikayo wehlulwa kwakho kokudriver ngoba incwadi niyazithenga. Nikhala ngokuthi igenge yokufika yiye ne-corruption. Nina kuqala ama-driver's license niyawathenga. Xa nifika phezu endaweni niyotestwa, niyohluleka, uhlula kuyisusa imoto, ukuyisusa nje. Kodwa une-driver's license code 14.
lapho ke kushuthi umuntu obangele ukuthi uhluleke umuntu okufika. Hayi ivumeleni induku madoda, ivumeleni induku. Makubhukulwe kusukume kuzimisela. Uyazi bakuhle kanjani ukuthi uthi ngowune degree yakho nama masters wakho if ungawufumani lo msebenzi obufuna owufundeleyo uhamba uyobamba nje kweminye imisebenzi, bambe noba kuse garage, ubambe noba kusezitolo ube ngupheka pha, ube nalonto encane yokwazi ukuba ukwazi ukuqhubeka ukuthola amasenti okuapply. Abantu ke odadewethu nabafowethu angagraduate aphume pha kuvele kube ngathi usechole umsebenzi kwayena undermine wonke umuntu nobe emncedise safunda ambukele phansi, ngoba umuntu wase South Africa uyohlala enjalo. Umuntu wase South Africa nobe engekho ku standard uhlala ezibeka ku standard. Mawusa graduateile university ungeka uthole umsebenzi, zehlise zibeke phansi zithobe, qhubeka ufune umsebenzi ozokwazi ukuthi usenda ama-email ube nama data, ukwazi na ukuzithengela into zokugqoka unuke kamnandi njengabanye abantwana. But ke ngoba thina as ama-South African include mna uqobo lwami sizithatha sizibeke kwindawo esingekho kuyo, sazi ukuthi nje abanye abantwana abanuka amakhwapha, ngoba eyona nto esinayo ehamba phambili kakhulu thina yinzondo. Sike siyibekeni emva inzondo nomona iyasibusa leyo nto. Indoda yase-South Africa into eyaziyo kubulwa nayiphi na nenhlamba ke ehlala ingena phakathi uthukwa. Mna nandaba ke mna noba ungangithuka undoyikise, mna ndingumuntu kaThixo. Vele into eniyenzayo la kuma video wami ningena na kuma inbox wami nihambe niyoniphaphela pha nindoyikise. Nivuma induku nje ukuthi kufike abantu bamanye amazwe elizweni lenu bafike banibusa financial.